tua hi atamzo thil comment kan nu chi te na chike ho try ma bol zin le china bole matia bolin ole gangtia bolin ole chi a bolin chike ho a bolin kho as jan nga wa se bolin kho se bolin tio hong kyo sei zina kati dan chu hengi kabol nom lo hi poi I want to Keichule inclusivity kena diversity I promote diversity I promote inclusivity so eho nampon eho zat zo si so sumkine hen lang thasya boarding no kho ka sapoi saidam should henge nampon zo si so ka choi sang ka dom sang no me ahi wanga chu resource enable na kin zo resource ka nei pon ehon na ho zo resource nei pon a designer ho avon sim don resource nei poi chiting le kehi designer kahi poi na designer kahi point kehi content creator hi pi ki ham so hi pate khol tin na ho mi sai set mi them heaven na ipidinga numei hoi khani na bol lo ham ipidinga pasal hoi khani ola pasal dom phani bol lo ham television atela youtuber ne ben ho khon a YouTube account ko mi channel numei hoi kha chu aran sa thilo na YouTuber kren chu YouTuber chu amon phone thama ti mi masanga pau thei chula na atile a pau thelo kha numei kha hoi kha chu gobol sa zone le thei telo chula na chutbanga chu kyang content creator hi telo chu kei chunga thil ke bol na kei chunga keima on freedom a kei chunga kata sa chunga ke bol hen so ave nom lo chun vet da zeng hen support no support da zeng hen na ki chu avenum ho dinga bo ko bolin a support ho dinga bo ko bol he zina chu kasai nom chu hila chun inumi ho hin bol sa jivin designer apon hoi apa mai ati jiwe so iphal tu ti dham ikhan to now ki wan ham ti dham chi cho kasai nom men cho hi designer ho to amy designer ho to kon kiting la atila numei hoi ho chu designer ho ke von simo cho numei hoi ko man chi thei mo ham na ba ke ibinga ke ko ma ke von sa ke von ke ding avon na sim ham so su ki question ngai he na ke ko ma ong thile chu ke that means I have something in me ke ko ma thil khat me na ka bol thena khat me ole ka mel kalim le melen to ole ka hain to da jong le chun thil khat ka bol theina skong platform ka nei ka thil bol theina jina chu hung he na jong su them khat question ki bol them khat ki gel to a tu sei ji ding he na jina chu hinge request tam ta kuma e kya chua ke ho ponin bowling kho sim bowling hinge thukhat ka sai no me I bol no me chun maybe suppose nangin nang tribe or nangin nang nampon so ke chun nei so ke sha nom le why not like maybe nang ho thung si chun maybe contribute or how kho ma chilin lang ke ho sing son ho le ho mate ho simte ho poni am ke agohi ka promote sa no me tin lang sum don khom ham kha ole how cho na ho phung mi ole cho amo how ta abol them ko ma chin lang sum ang ki pen lang le chu kyang chu designer ho sum kapi the na designer von sim dong sum amo labor amo na to na amo imumo to mo to lo zena von na khui he ke ding a von khui he disting le chun amo chu sum ki pen lang na to na them kha ole pon nong chu man tam me ho pon he man tam he ole pon ho chu donate ki bolan lang henge chi to donation bolan lang si tabang pon ji cha khona voting semen e ho voting promote in tele chun ko bol no moi ke chu sum nong chu ngai chu poi sum ka ngai chan chu le chun production should chung hoi na dinga chu sum ngai cha he na koi ma cha free a tu lai chu free na tong to poi na tham khat ke team to tin they didn't request even like chu thing phunga sum chu na do a ka kilo jong hi poi na so ichina ivana cha lo na zo se sum hena china tham kha he them in tin na henge kong ke them na request so nampon kan bol jina chu enge no ho chu cookie society de jon bona hong scope chu len time scope chu hong ki hop ta ewang chu scope hong let wanga chu cookie songa nam tam ta tribe tam ta me wanga chu abona hong ki hop zo ji long abona ibe hong ki hop zo ji lam tele designer jing ga pu designer hong chu they amo chu particular society the particular tribe ma ole phungmina chita chula na aja tilen chon amo chun hengi amo jong one sim ten maybe they may want to promote their own culture they amo
zat nam omo zat pun ang cho hin promote nom diu tai na chitabang cho ji na cho he henge ho personal chu ema on tribe chu ek promote nom lan at least pon ham khat donate bolam khai hola sumle payam khat production mai like chun kachar go de production ham khat hung production sumam khat hung thei jong le chun ke ding tham khat free chula na cho tham khat gelutin ai lo chi to bang miao cha ki thopi na thei jong le chun ti chu iki tho khom le ken jong chun tribe zo siang ko cover the he na ke yong chu ka khot tai ha ti chu thilo si chu ko cover thei poi thilo ki bol jong mi ko mai ki tawa videographer ko mai ki ta mi designer ko mai ki tawa wedding CMPO ti bang ti kong do ele chi bang event mi bang shoot ko bol mo me de van hung cement am ho jong sum nei lo sa an sim jin la he na koi ma cha sum ne ya ki thil ke bol he poi jina chu hengi request song chu ko bol nom poi request song se accept nom mo hi poi bang sumum lo ting la chun mi thilo se yang chu mi thil ke se on ko bol thei poi jina chu tham ka khe them to domintin hengi thil public ai kha ki ta thil kan bol jina chu request song chu lo thil hi lo thailo thil choi poi jina chu hingi kha the me request ki bol banga chu request ki bol khu sumlut nengen wo chalo na jo se ko sumlut na na jina khu kha them thu en lang ke chu ka beng gang khali tai to hi ka beng gang khali tai jina chu kha them thu support tu enge support chu kamu poi ka support chu ka noi sin hai poi banga chu isanga hi tham khat ne til se tham khat het them lew sun na to hi flight sung ai record ko bol sung ke cha hello wa kan record ta na ina record it on chu ina ilu te kong ki depress ki tai room kan lu na khu asat de to kada cooler rang ki nei lo AC rang ki nei lo ka fan rang ga so ki lo hen ina chu in kalun tin lo khon tham kong depress ki tan jina chu i depress ka dia record kan bol thu kan sai na ama again ke se ata jo na again tin ka sim thu la chon kho poi genuine ta ki gen na sum ho jong sum bang su akimu lo hi poi sumang su kamu nai sum kamu ho khu po na sum shuda khu ki chai ji tai na shuda ki chai ting la chon kang gap ding yong gap ni tai gap ting la chon ip ki lo dam YouTube bol ta YouTube i bol jong le koi man na view pi pon hengi ke chu YouTuber mong jong chu akhe de po YouTube ma chu pi ki bol dam mong ke poi na ke chu public la ka ti phone ka ta ma ka pau jong chu ka bol thei be se poi jina chu ke them khat restrict he ting le YouTube to Instagram ka ani na handle ding cha ha sa na jina chu YouTube ma khu video khu patyang ka time ka apia edit ka bol ding khu kilal wal ji tai Instagram ma khu Instagram ko mostly ka career hi ta na ko ja ko phate zo bo ka bol na hinge Instagram ko monetization ma chum poi ma chu Instagram su phate ka bola Instagram ma chu content phate ka se chun brand deals so ki moding hi ewanga chu brand deals so chu wang set na ti dham jina ko phate ka mu poi na phate ki mu le wang chun debanga ka kan the na chu ki sai jeng ponte hapta khana paper khap ki mu la ole khana paper thum le li ki mu le chun I can sustain na khain ko chu ta kaman te ke ke tama content creator to ho thlasya sumamu he na thlasya paper ka mu de no mo kho they don't care them care da thing me ke chule them care da hindi jong joi theipon loan jong kanei kenin kasai ba loan thlasya sangli kapin thlasya sangsi sangi rent fee kan pitin la chun diti ke kiloi ma diti ke pi jam kalung dong ji tai na jina chu ke give up de jeng ji he en he them lang na ating la a cho kan chai de tai ai kan chai ding subscribe win lang hengi cho cái video jeng event pay win lang na hi thena chuna share le chung ke ding views akala chun why not YouTube ma chu monetize ma ko to $8 to 600 rupees na 600 rupees a chu pick up ball am ke po YouTube ma chu monetize YouTube balling te YouTube ka ball wanga kho koi ma no subscribe no po hengi subscribe si chunga chu ka ke pai wanga chu views ki to azong ko subscriber de kit boy kaya po na kaya kung kasi pat na wala boy ki thopi na wang chu kisot tot na wang chu ngai chamo mong ho society so support system ngai che support be yang chu ke khan tham ke chu ka chi to pe theyong hi boy no support ka ngai chan
Eva nga chu support jong YouTube yong ko at least lakh subscriber kini lakh subscriber that's at least advertisement nong kipo advertise ang sum YouTuber ang sum mo na chitabang yong sa kipo mo hi point sa YouTuber ang sum ka amu de sa bailam he bang subscriber alhin low views alhin low le chu monetization nong kipo jong le chu I ma chai kan lo he na non ne hin vet pe lo wa ne hin support lo le chun ke yang chu I jan in kham bol le jan in thil bol jong le kan lo he ta ye dina chu tu nya hi chana kan chai de tai